Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Dios. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Nanang, apay masapul nga ibati dak dito ayan da Lola Levi. Ammo yung mata naungat. Pasensya kan anak ko. Ngam, saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami. Iso nga ibati ka pailaan dito'y Sana bali, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarik daytaan Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Ngam, amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungat laang. Ngam patya ka di nakabaybayan. Gaputadda ka iti puder na. Anya, matanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usno ko pansina anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anarno. Laglagi pa nga ipatpatag ka. Sina anak ko. Kastoy kadilatan anak ka. Ibatim latan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yo abaybayan ni Sheena nanang. Iso nga ibatik pailaang kada kayo. Amumat nga awan permanente apagsapula. Saan ko mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag nanang. Syakmat lang timang paadal kan ko ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaang dito'y balayo. Sige, ibati kung ti anak ko kada kayo nanang Di yo ko mabaybayan. Makamu ka. Ngam siguradwam laang asuportara mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko ana? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dwa kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay kastoy ti napasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsangsangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka no agsangsangit Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man na pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Ara, di ka nagsangit, Sheena. Adaklan dito'y parakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti pa nangarakop ko kan ka. Masya na kami nunay kan ka, insan. Iso na arakop ka. Agyaman nak, insan. Ngamsaan na masapul nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubwat akon, Mari Diana. Intahan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw gaputan na sa apapaymat. Ay, wun gayam. Asino ngay ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, katawan gaputa dudwa kami laang agnanaw ditaw. Kabaulan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intaki day ni. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay. Apo ti may sa ako mari tatyag birthday. Ay nasaanon. Iso, pay ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talatan dito'y balay ngagmay maysa.
Dakulan ni Sheena, kabailan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon niyo, Wan. Agyaman nak, auntie. Ipalutok-tukan ni Lola intun sumangkmat. Anya? Awan pa'y laang ni Nana? Idinto ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka. Saan, auntie? Ngam rimwarda ka ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay matan ni Nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga ure addakan dito'y balayda. Auntie? Ala, umay ka. Sumrek ta dita balay. Taagloto ta, para iti pangrabyam. Agyaman nak, auntie. Ay, talaga ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay aping manaw. Ay, unay matan ni Nanang. Daypay lagayam agsapa a pimanaw dito'y balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ah. Agyaman nak, auntie. Kita Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilid nga ubeng. Sigurado nga ag-enjoy ko man ni Sheena no ingkuyog mau. Ay na, agyan latanday jay iya balay. Iso pa'y ngay aywanak. Umay kakitin, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumarit Sige no dahi tati kayat daw. Inta nga rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Husto ka, kumaray. Talaga akayat kun ti agsala. Gaputa daytoy, ti imayak ditoy. Naglaing ka nga umay mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na anang aramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmay-may sa ijay balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko kadilaang dayta? Apay nga rod, asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akaya ti kadendennam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad kada kayo? Huston! Di naksurunan. Tamangan numakabil ka. Padasem ata idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Kanya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo, Apay ngagsangit ka. Anda pa rikot. masyanak lang amin ka ni Sheena ang anak ko. Kanayon nga agmay-may sa ija balay. Amang ankit din no dadakas ang mapasamak kin ko ano kanayon na kasadyay. Kahit, anya ti kahit mong ibaga. Nardo, no mabalin. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati dito'y balay. Nawatam. Ngam, saan mat asabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna, Nasaya ta simmangpet kayo, Nanang. Agawid akmatan. kat nagkunangamin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, Nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Kat anya nga ron ti kaadam dito'y balay. Inlutuak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. Iso ama-ama kakamang panaw kenkwa ng agmay-may sa. Anya, ay na Edna, kabailan ni Sheena tagmay-may sa dito'y. Kanayon to, pa'y amabat-bati dito'y. Nga masang putak matlata na sayat. Laglagi pa nyo nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adiyorum ba nga baybayan? Amom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya. Anya?
Inayaban na ko maa. Nagmay sa kagaman na turog dito'y balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jikoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak? Awan parikot kanyak, insan. Inton maminsan, umaynak to ayaban ha. Amangan nga minno at daluko-luko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka butbut ngan insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito'y balayo, nanang. At na napatag na ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga. Gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta. Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, day taman ti kayat ko. Rumbang laang amang ted ka iti igatang mi iti kanan bikin ni Sheena. Unanang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di kaagdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyamanak nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron. Agpakada kon. Nala, ket agyamanak manan iti inted mo a kwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Well, nanang. Sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. Addan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayim ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan ng dayjay. Tatang, nasayata nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Tsaka mo kasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Sana mabalinti kasta. Delikado ti magmagna, anak. Nang runa iti kaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kanilolam? Tsaka mo tatang. Basta ingatangan nak ni Lola iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawid. Ikkan ka iti pagpletem. Kasaritak to ni Lolam, maipapan iti detoy. Saanan tatang? Amangan noong tanak ni Lola no aramidan nyo ti kasta. Alang harod. Lumugan ka nga rodan. At daytan ti jeep. Itad kun ti pletem iti driver. Agyamanak, tatang. Anya ti ko nang bayaw. Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalan da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay amasoron ka. Naawan mat inted mo nga allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay anagnag na ti anak ko. Amangan nga ron no napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamat ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungatak. Ay una yan ni nanang no bilang ta insugal naman ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabalin ti kasjay nga aramid na. Anay ko, Lola. Apay ka di manan akuddo tendak. Nasakit. Apay, nagpulong ka kadi iti amam Apay nga inong tanak ni antim nga edna. Gaputa nagnag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang no apay magmagnaak. Idin to tadda ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo tinto diyo. Kasano nga addaitad ka? Kat ingatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo.
Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jack magnamin ang mga kasta. Ala, kasaritam ti amam, ket ibagam nga awan ginastos ko a kwartayo. Nalawag ka day, ah? Wan, Lola. Nalawag. Yung pang-aasiyo. Tadidak kumamot na nasaktan. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Gusto ko man, Lola. Di na kun kabilan. Ibagak tulangan ka ni tatang nga awan ginasgastos yu. Rumbang laang! Papanawon ka dito'y balay tamakitam. Ala, inka aglutaon. Amom matan ti agluto iti inapoy. Wan, Lola. Talaga po may pintas ka, Insan Sheena. Ad-addan nga agminarti kinapintas mo. Gaputa balasang kan. Sa anak pa'y abalasang, insan Jikoy. Ubingak pa'y. Saan nga rod amadlaw nga ubing ka, pay? Matured ka ngamin nakit-kitaan. Kastamat lang ti ibagbaga dagiti gagayom ko. Ang, saan aday ka ti pagsaritaan ta, insan? May ka, intag kape di taunag. Adain lambong ko di ta abagas ti kamuti. Awan ka di manin ita ni Lola Levi. Adda, ngam matmaturog pa'y laang. Kasta unay ngamin ti bartek na idirabi Sayang nga rod no kasta. Ha? Apay asayang ako nam, insan. Ah? Ako ha? Kung kumakad-kaduan ka pa lang dito'y balayo, naawan ni Lola. Kasta ka di? Mabalin matlata nga agtalinaed ka dito'y no kayat mo. Agis istoryata dito'y paraangan. Nalamlamiis ngamin dito'y. Sana bale, ta Sabado ita. Awan klase mi. Wan matkit di ah. Sige nga rod, intag kape. Kayat ko timangan iti kamote. Oh, adtoy siya na anak ko. Inyagan kayo kani Lola iti bastit a grocery. Agyamanak, nanang. Ay, wan gayam. Kumusta kan dito eh? Kastoy lata ah. Jak lata marik na ti panangipatag ni Lola kanyak. Kasla padagsenak para kan kuana. Kasjay la siguro talaga ni Lola, anak ko. Saan mo lata napakpakitaan iti mati? Iparik nam lata ti panangipatag mo kan kuana. Wen nanang. Ay, wen gayam. Umadanin ti panagturpos ko iti high school. Sapay la kumaa, tamakadaray kayo ka ni tatang. Syaklat ti umay, anak ko. Saan mo nga ayaban ni tatang mo? Ngam, kayat ko kumadwa kayo ang makaimatang iti panagturpos ko. Kan may isa, ad-adamot ani tatang ti mangmangted iti allowance ko. No ipilit mo ti mga yabkan kwa na, sa anak lang arudan nga umatendar. Angam, apay, nanang. Kayat ko lang matadwa kayo nga adda inton graduation ko. Apay sina, kayat mo ka di nga agsinublian dagiti dadakil mo? Iso nga ipilit mo ti kasta arason mo. Tata Nardo. Hoy, nagsinan dagiti dadakil mo. Iso adi mo nga rod ipapilit apadarayan ni tatang mo. No kayat mo ang makadaray tinam. Tata, anya ka di launay ti diyo pangayatan nga umayda adwa. Nabayagan nga agdandan na kayo kaninanang. Kat imposible nga agsinublan da pay. Gusto na anak ko. Di mo sungsong batan ni Uncle mo, Anardo. Kaputa mga no makaungat kan ka. Day takot ti madikada kayo, nanang. Didak pay ang mungay sakit. Sige nga, Rod. Adda kada kayo no dumaray kayo wano saan. Total, saan ka napatag kada kayo? Bagiyo lang tinapatag. Kanti bukod yu apagragsakan. Isuan na saysayat siguro.
Nulipaten naklaangan nga anak mo, nanang. Shin, anak ko. Ato iti danom ka anakan, uminom ka. Agyaman nak, auntie. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay ang nagsungbat kayo kaninanang mo. Nakita akas taon na iti sangit na alimabas diti balay. Auntie, sandak nga ipatpatagdag iti dadakkel ko. Bagita lang ti amuda panunutan. Kayat ko lang matadwada ko maadumaray kan makaimatang iti panagturpos ko. Sana kayat ni Uncle Nardo. Saan mata makapagkadkad ni nanang? Gaputan na turay ti kadenden na ita. Ay, uray mat nga may nanti kastoy a sitwasyon nyo, aya. Kat ni tatang mo ngay, anya ti kunana. Diyak pa'y nakasarita, auntie. Nalabit. Isuntulangan ti ayabak. Tapno awanan ti riri. Ala, kasta lang nga rodan ti aramidam. Naimon nga min ni Nardo. Iswa di na kayat nga agin na si dagdananang mo, kantatang mo. Anay ko, Nardo! Masaksakit, anak! Di mo kumamat masantitakyag ko! Anya, kayat mo ti makisinublan iti sigod nga asawam. Iso kayat mo ti dumar ay iti graduation ti anak yo. Ha? Sana pud no dayta. Kayat ko lang kumamat apat gantikid daw ti anak ko. Adoon na yan dagiti nagkurang akan ko na. Ulbud ka! Naulpit ka, Nardo. Bagim lang ti amom apanunutan. Sa anak nga'y ayatan. Gaputa saan kamat nga agtalag kanyak. Nagano nga ipagbagam? Basta awan umat atindar iti graduation ni Sina. Diyak kayat nga kita kayo iti asawam. Mawatam! Anya? Anyan ti kastoy agasat ko. Nadadaal ti pamilya. Nagrigat ti sitwasyon ko. Jack pulos marik na ti panangipatagda kanyak. Diyos ko, kastoy ka di tinayurit agas. Apay adi mo man lamapat gantikid dawon ti anak ta, Lenny. Laglagi pom kumamat. Adu tinagkurangan takan kwa na. Basit lang aba nagtikid dawon na. Di mo lang amin amo ti sitwasyon ko itasator. Kinapudno na. Kakahasiak lang ang nagrasrason tapno makapagsarita talaang. Amok. Naimon ti kadenden nam ita. Ngam di nalaki din maawatan ti sitwasyon. Graduation mati atindaran ta.
adu ti tao ije pagadalan. Amo mat, kasjayan na talaga ti ugali na. Kadyak kayat atom ngaran, tasyak mat ti madaksan. Ala, makaamu kang arudan amang hudang noon niya ti aramidam. Basta siyak, atin darak ti graduation ti anak ta. Sa dino kadimanan tinagkapan nyo, nanang. Apay nga ita kayo laang. Itay pa'y nga gururayak diti balayo. Kay, napaanak nag-happy-happy ah. Ay, sigurado anapan kayo manin nakiinom kan nagsugalan niya, nanang. Ay na, di yung kumamot isugsugal ati itadmi kada kayo a kwarta. Anya, naglaing kan amang diktar kanyak si Kaedna. Daytoy lang ti pagragsakak, ipagalyo pa'y. Ngam, nanang. Ay na, anya ka di ayat igagaram. Apay nga da ka manan dito'y balay. Kaya't kayo lang akasarita. Pangasiyo. Saan kayo kumamot nga agkarapanaw diti balayo ah? Nang runa, no ada ni Sheena. Laglagi po nyo ababae di apo ko yo. Amangan no maisagmak. Kasano ko maamaisagmak? Kabailan nan ti bagina. Kan maysa, adamot ni Jay kuya kasinsin na akanayo nakadkadwa na dito'y balay. Pakadanagam aya. Ngam sa bali latamot, ano ada kayo? Ay sumardeng ka man. Nan, kwarta mangkiday. Awanan igatan ko iti masapsapul may dito'y balay. Naa? Inyagan kayo iti groceries. Awanin kwarta ama itad ko kada kayo. Gaputeng gatang kon. Ay, inted mo la kuman kanyak. Tapno siya kung tinangigatang. Anya kamutan. Diyak kaya ten, timangtad kada kayo iti kwarta, nanang. Amok ngamin, nga igatang yung laang iti arak. Wano isugalyaw. Sa tino tinaggap-gap, ha? Sumungbat ka! Ibat anak Nardo, masaksakitan ak. Unam amapan ka makitsinda. Ngamsan kayam. Nakisinarak ka iti dayjay nga asawam. Abay! Kayat mo ti makisinublan kan kwa na. Ibagam lang, tay sublikan kan kwa na. Nuday tati kayat mo. Sana pud na dayta. Adala ang nagsaritaan, may papan ka ni Sheena. Ulbod! Jakpat tsin dagita nga ibagbagam. Nalabit nga da pagtultulagan nyo. Iso anak sinara kayo. Sana pud na dayta kunak. Makaamokan. Numamati ka wano saan. Awanan maramida. Apay nga itultulok mo akab-kabilan na kalaang ni Nardo. Saan mat nga iso tiligal nga asawam? Isukit din timang kabil kan ka? Sa anak latan ang nagsasaw. Tapno saan ako maaro ti sitwasyon. Edna ading ko. Anyakot nga minan ti kasto asinarrak mo aya. Pasensya ka na ading ko. May ramraman ka ni ti gulumi ita. Ang awan mat ngamin sa balya pagkamangak. Sika lang ti amok nga asitgan. Ay, sorry, manang. Naibagak lang ti kasjay. Saan na akayat asawa na baybayan kan? Agapsat ta. So nga agtinulong ta. Ay, una yan aya. Agyaman ak ading ko. Sige, agawid akon. Ang mga non ada makaungat kanyak ni Nardo. Kaputadinak manan makita ija balay. Sige, katagan anad ka. Nakakaasimat ni nanang nukasta, auntie. Sige, saan kun nga ipilit ti kayat ko? Saan kun nga yaman itong graduation? Tapno saanen adangran ni Uncle Nardo? Ni tatanglatan ti ayabak? Tapno may matangan na ti panagturpos ko. Kastalangan ti aramidam ka anakan. Naimbaglakid din, tamaawatam ti sitwasyon. Ipatpatag ko latadanan ng kantatang. Nga uray kastoy ti sitwasyon mi, auntie. Wan, nasayaat no kasta. Itultuloy mo ti kinasayaat mo a tao. Gapo, taday ta ti kasayaatan. When, auntie? Alang arot, panawan ka pa'y. Inakla kasarita ni nanang. Amang anong pumanaw tumanan. Sige lang, auntie. Ingkalatan danunan ni Lola. Sumangka utrumot na yakapsat mo. Agbalbalin kit din amarter iti den na jay kadenden na ita.
Iso nga awan lati interes ko adumngag kadagita nga istoryam si ka Edna. Ay ngam nakakaasi tilangana. Nakita yun lang ko maidiin may balay mi. Ka basol ko nga raw tikas di ang nagbanagan na. Laglagi pa nga iso tinang pili itikas jay ang nagbanagan na. Alang saan yun asidiran ni Manang Lenny? Ipatugyukit di ti ka anak takaasimot. Ka anya nga ro teramida kita. Saan ka day a pinagnaed ko dito'y balay? Apay, saan ka di pa'y ama ko na a panangipatag tikas ta, Edna? Adda kayo manen, tatang. Wen, anak. Umay ko itad ti abastoyo kan ni Lolam. Oh, atoy, awatam. Agyaman ako na'y, tatang. Sige, sumurag kayo. Anyan ti kasta alangan ni Nanang. Inturog nalatan dito'y salas. Gapo itinakaro abartag na. Wen nga ro, tatang. Nudad duma. Bye-bye akpaykit din, Ngam inton makariing, ung tanak mat. Binaybay ak kano analaminan. Anyan ni Nanang. Oh, ato iti kwartam anak ko. Alamon, idulin mo. Di mo ititad ka ni Lolam. Tama nga no isugal namanan. Agyaman ak, tatang. Wen, Jack ipakpakita dahito kan ni Lola. Tapno adda pagpletek amapan ag eskwela. Wen, anak ko. Saan anasaya at amagmagnaka? Gapo ta delikado. Insan Jekoy, nasaya at matanda ka. Oh, apay ka din, San. Anya ti masapol mo? Mabalin ka di. Tulungan nak. Isaraktan ni Lola ijay silid na. Jack ngamin mabagkat, gaputan na dagsen mat. Naiturog na ba't nga agpaisun dito'y salas? Ala, di ka mandanagan. Siya akong timang bagkat ka ni Lola. Agyaman ak insan. Amangan numataktak kamat. Adan samot papanam. Ada ngamin awit mo abag. Awan pa panak insan. Kinapudno na. Makiturog ak kuma dito'y balayo ita arabi no mabalin. Makiturog ka dito'y balay ko nam, insan? Katuan. Ipakadak to kini Lola inton agriing. Apay ang makiturog ka dito'y. Idin to taasidang matibalayo. Anya ti makagapo, insan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Dito'y ti pagnaak. Apay anak ko yung da Sheila ken Jerome. Nana, mapit lang. Siya tay ayaban na. Partakak pa'y ti magna. Saan ang mabalin ang makita nak ni Sheila? Mapit lang, Nana. Partakak pa'y ti magna. Kat aglingad ako iti karuutan no surutan nakpailaan ni Jerome. Asino day di abakat? Amamom ka di? Apay kayat mo akasarita. Saan ko nga mo? Apay nga ro da kayat mo akasarita. Sapay nagngir-ngir ti suot na. Kwa, kayat ko lang ay kaniti tulong. Tulong? Anya tulong ti pay mo kan kuana? No kwarta, itad mo la kanyakon. Imbagla kwarta. Sige, inakon. Kayat ko ti agpag na. Kat di na kon surutan pa'y. Napanan. Naatap kanyak ni Jerome. Ngam sige laang. Liklikan naglata. Ngam into nagangay. Amok nga agayat kanto mat kanya. Wan mama, agusto ka ni Jerome. Ididamok pala makita. Kat kayat ko nga isunto ti agbalin nga asawa. Uray siya, Sheila. Isuti kayat ko ang makatuluyam. Gaput ako na mabaknang. Baknang atalaga, mama. Nasaya at tibiyak mo na bilang, Sheila. Wan mama, iso apadasat tuman na sarungkaran ija balayda. Makigayimakan kwa na. Aging nga agbalin kami ang nasingad.
Sa anak ang makaturog amang pampanunot kada Sheila ken Jerome. Apay nga ta nagkuyog da. Agam amo damat gayam. Kayat ko kumaam makasarita ni Jerome. Ngam saan mat amabalin. Gaputaad da ni Sheila. Sayang. Sana bale. Baliwak tumanan timapan ije kabatuan. Bareng agrana kaminton ka ni Jerome. Maturog akit din. Tamasapa akpay nga agring inton bigat. Sige apong, agar mo sartayon. Tasumreg ako ni Jay pagadalan. Wen apaok. Nagsapa ka na nagriing. Wen apong, tadyak kayat timala daw ije pagadalan. Kahit, adda ka di mo't laeng gagayam mo iti mali sa mapagadalan. Wen apong, aduda nagbalin agagayam ko. Nasayano kasta. Ngampiliam ti pakigayamam aapok. Taadda gayam asan nasaya ti ugalay kan aramid na. Wen apong, Agsingsingpet kan agananos kalat taapok. Tapno maragpat mo ti kayat mo aragpatay. hello miss. Asino ka? Apay nga da ka di ti paraangan da Jerome. Gayam nak ni Jerome. Sika, asino ka? Kapin anong ni Jerome? Siya ti asawa na. Ha? Asawa na? Ada asawa ni Jerome? Imposible. Agoray ka. Anya ti gagaram iti asawag? Taapay nga imay ka. Kaya't kula sarong karan. Oh, Felina, Sheila, ada kayo matiti paraangan. Apay asaan kayo asumrek? Saanan, mama? Ngamin, pumanaw matla adagos ni Sheila. Ay, saan ang tinana? Saan ka pumanaw? Kaya't ko ang makita ni Jerome. Ano kasta, umay kayo, sumrek kayo. Ada ni Jerome iti silid na, inakbi it ayaban. Saanan, mama nena? Di yun ayaban ni Jerome. Pumanawan ni Sheila. Gaputawan matirombang apagsaritaan da ka ni Jerome. Apay nga awan, iparit mo ka diti panagsarita mi ka ni Jerome? Imposible mat nga asawa na ka? Sige, umay kayo. Umunag kayo. Wan auntie, umunaga. Nene, nagpuskulan tiro pa na? Imunagan. Ala, umay kan, Felina. Umunag ka. Agsasango kayo at talo kada Jerome. Wan, mama nena? Itaman pa'y nga inawagan nak iti mama. Kasta ti kayat ko ayawag kada kayo, manipod ita. Ala, awan parikot iti dayta. Anak ka diti bagayaan mo. Agrepripaso ak namin. Bay ang pailaan day ta pa nagripason. Nangag mo ti imbaga ni Jerome, Sheila? Agrepripaso. Iso ang mabalin ka di? Pumanaw kan. Awan babain mo? Uray sika, awan matlat babain mo. Ngamin, asawa ko namkit din kan kuana. Sheila, nakaumay ka man. Nakitam ka din ni Katrina. Saan pa'y? Kwa, no mabalin. Agsarita ta adudwata, Jerome. Di lang mabalin, parwaram daytoy abroha. Sikat ti rumwar. Balay ko matla daytoy. Isong asikat ti rumbang arumwar. O, kasano, Jerome? Rumwara ka no. Sapay ada kayat ko nga ibaga maipapan ka ni Katrina. Sino a Katrina dayta? Sige, rumar ka, Felina. Agsarita kami pa ka ni Sheila. Kinapudno na. Awan pa'y maipadamag ko, maipapan ka ni Katrina. Gaputaging gaita, saan ang nagaw-awid? Baybay amo ni Katrina. Sana bale, tada akmat. Sa dino nga rodan kaya ni Katrina. Nalabi ta si Murutan iti lalaki. Anya? Wan, playgirl nga minday dya babae. Kinapudno na. Agsusukot ti boyfriend na.
Kat baknang alakay tay na ude a boyfriend na. Isa siguro ti simurutan na. Sa anak amamati ka dagiti ibagbagam. Apaya saan ka mamati? Kat ibagbagak ti pudno. Nasingpat ni Katrina. Agin sisingput la dayjay. Pangaasim Sheila. Iti ka nito ang makitam ni Katrina. Ibagam nga umay dito balay. Apay ka di akayat mo ang makita dayjay babae. Kat addaak lang arudan. Basta kayat ko ang makita. Sige. Mabalin ka di ti makisingingad kan ka? Ha? Sarungkaran na kumamot ijay balay. Sige. No kasta, agpagayam tan? Wan. Awan parikot iti dayta. Kasino di agnagan iti Sheila, nena? Nagipulong kanyak ni Felina. Pinarwar kano ni Jerome ni Felina. Gapo iti dayjay a Sheila. Gayem ni Jerome ni Sheila, papa. Apay nga rod, pinarwar na ni Felina. Gaputa sanda nga kinaawatan ka ni Sheila. Nasakit nga minti panagsasao ni Felina. Iso dayjay, balsan mo't ni Sheila. Ngamrumbang ani Sheila, ti pinarwar na. Saan kat ani Felina? Papa, nakadkadlaw asaan akayat ni Jerome ni Felina. Saan amabalin? Iso ti kayat kong ay kalaysana. Awanan sa balipay. Ubing dapay, papa. Nalpasan titulagan me, kadag itinaganak ni Felina. Ngayon tun makalpas da iti panagadal da, agkalaysadan. Papa. Siyak ti masurot, nena. Gaputa pagsayaatan ni Jerome, ti pampanunutek. Depende da itakan ni Jerome, papa. Nasaya at ti pamilya da Felina. Awan ti pakasarsaritaan da amadi. Baknang dapay. Iso nga awan dakes na, no agkatuluyan da Felina ken Jerome. Umadalin ti graduation mi iti high school, apo. Kamaudyanan na. Agturpusak matlangan iti sekundarya. Wena paok, nasayaan no kasta. Ket agin rolak tumatlaang iti kolehyo dito'y lugar tayo. Wen aapok, ikagumaam ti agadal. Wan, apong. Imbagak mitten ka dagiti anak ko at tulungan da ka iti pinansyal. Katuen ko nada. Kas panang subad da, iti panangkad kaduam kanyak dito'y balay. Apong? At danto kanugundaway nga agbakasyon da dito'y. Rumbang laang agbakasyon da, apong. Iti kasta, makadan na yung matdagiti anak nyo. Baknang tinakiasawaan da. Ket saan da akayat ti agsayang iti oras. Pasiga trabaho ti adda iti panunot da. Tapno saan amaksayan ti kinabaknang da. Isu aday ta, awan panawon da ngagbakasyon. Hangam sapay kuma, tatong palin da ti nasauda, nga iti mabeet ket sumarungkar da ditoy. Sapay ko maapong. Rumbang laang akasta ti aramidan da. Nagbiit ti aldaw, Jerome, apog. Nakalpas ka ni ti kursum. Kat mabalinan, asikat ti mangi-manage iti negosyo tayo. Wan, lolo. Ken kang runaan na. Agkalaysa kayon ka ni Felina. Jakpay kayat agkalay sa ita, lolo. Kayat ko pa'y nga adalan anay ti may papaniti negosyo. Hangam, kano nga agkalaysa kayo ka ni Felina? Kanayon nakarangrangan ni Felina nga agkalaysa kayon. Basta jak kayat agkalay sa ita, lolo. Apok, kayat ko, asak ba'y apo mo sayak, kat makita ti panagkalay sayo ka ni Felina. Atidog pa'y ti biyagyo, lolo. Basta agkalay sa kayon, dahi ta tinasket. No agkalay sa kami ka ni Felina.
Amang ano sa anak ang makakonsentrate iti negosyo tayo. Ngamin, amoy yung mati ugali ni Felina. Ti kayat na kat iso ti matungpal. Ti kayat na, isulat tam ti masursurot. Anya? Iso alipaten nyo pa ti may papani ti kalay sa lolo. Takayat ko pa'y nga ipamaysa ti negosyo tayo. O sige, sikati makamo. Ngam sakbay amataya. Kaya't ko ang makita, ti panagkalay sayo. Naimbag ka orasyo, sir? Kastamat. Si kakadi ti kabarbaro a designer di ti kumpanya. When, sir? Nakitak na iti design mo agawn kat nagpipintas da. Pagyamanak, sir. Sige, ituloy mo ti trabaho. Sige, sir. Agyamanak, tamagustuhan niyo ti design ko. Hoy, babae. Si kakano ti kalaingan nga disenyo iti bado di ti kumpanya? Ha? Ma'am? Anya ti may pay ko? Kita man, no talaga nalaing ka? Kaya't ko asika ti mga ramid iti disenyo para iti wedding gown ko. Ma'am? Di nakadiyam mo? Siyak ni Sheila, ti fiancé ni Jerome. Jerome? Ni Jerome. Ti akin kukwa iti daytoy akumpanya. Ha? Sige, agtrabaho ka. Diyak kaya taday talagtugtugaw ti aramidam. Tapno da serbi ti panang susweldo ti kumpanya kan ka. Ditakan. Napanan? Jerome? Juan, malagip ko ni Jerome. Kasla... Isungag pa iso ni Jerome. Nga apay adinak malasin. No kasta... Kumpanyada daytoy nastraga. Awanan, Sheila. Naungawan ti negosyo. Inungaw ni Papam. Agasam. At dagayam sa bali a babae iti biyag na. Kat iso tinangar-aramatan na iti kwarta. Aging nga inot anarpoog ti groserya. Kasanuta itan, mama. Awanan na. Daytoy labalay tinamnamata. Kanti daga. Ila ko yon, mama. Kasta ti pampanunutak. No saan nyo nga ila ko? Pangalaan tayo nga ro, iti gatang tayo, iti kanan tayo. No apay nga min adi mo intuloy ti panagadal mo. Di adda ko man natalgad at trabahom ita. Alakit din. Awanan ti adu paya sa umama. Ila ko yon ti daga. Puwera day ti balay. Gaputawan pag naadan tayo, no ila ko yun. Sige. Mangkita ak iti buyer. Amukon, mama. Ni Jerome. Juan, umasadagtakan kwa na. Taiso ti manggatang. Ila ko ta ti daga iti nangina. O sige. Ngam, kasano ang makasarita ta? Mapantay di balay da. Kat kasarita ta ni Jerome. Anya, ila ko yu, ti dagayo. Wan ko ma. Mabalin ka di ada kayon ti manggatang. Auntie Nena, ni Jerome tinalagip ko amang gatang iti dagami. Iso nga imay kami. Kasta ka di. Maya ti lokasyon ti daga. Mabalin nyo apatakderan iti dakkel a balay. Sige, ngam kasaritak pa'y ni Jerome. Iso ti mangedeng, no gatangan mi ti daga, wenno saan. Kastagayam, mama. Ila ko da di daga da Sheila. Wen anak, ngam panagkunak at nasaysaya at no si katimanggatang, ngam ti gatangan ti sabali. Taiti ka nito nga agkita kayo ka ni Katrina, kat mabalin na asubyan kan ka. Wen, mama. Nasaya at dayta anak ko nayo. Kat, kasano anak? Gatangan ta ti daga. Wen, mama. Malagip ko ba iho? Manun atawan tinapalabas. Ngam di kay pa'y nagkita ka ni Katrina. Wen nga rod, mama. Sapay ko matagsabat pa iti dalan mi. Jerome, nagpaaramidak iti disenyo ti trahe di bodak ijay kabarbaro a designer ti kumpanya.
Kita man no talaga analaing? Trahe di bodam? Wen, kaya't ko ang nakasaganan ti amin ang maaramat para itikalay sata. Anya? Mayat ka man kan saan. Talaga nga agkalay satan, Jerome. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Anya? Trahe di boda? Wen, kaya't ko ang nakasaganan ti amin ang maaramat para itikalay sata. Anya? Mayat ka man wenno saan. Talagang agkalay satan, Jerome. Jakpay kinanunungan dahi ta ambanag. Awan pa dahi iti panunot ko. Agpapanpay. Kat no napintas ti design ti trahe ti bodak nga aramidan dahi dya a designer. Ipadait ko na dagos. Ngam no sana napintas. Paikat ko langan dahi dya babae. Tawan matgayam serbina. Sayang lang ti may susuweldo kan kuana. Awan karbengam amang paikat iti uray asino nga empleyado iti kompanya. Agbalinak to nga asawam, Jerome. Ngarod, adda karbengak ang makibiyang iti kompanyayo. Oh, kasano, nena? Gatangan nyo ti daga, nga ilaklako mi? Di kaganat, Gloria. Naskan amapan pa'y kitaan ni Jerome tinasao adaga. Kaano nga min ang mapan nakitaan? Ngam no diyo masango, di ilako min iti sabali. Saan da kami ti manggatang? Apay, rush ka di at talaga? Wan kasapulan mi ti kwarta. Gaputan na bankrupt ti negosyong Kat pangusaran nyo iti paglakon nyo iti daga? Siyempre, para iti pagbiag mi nga agina. Alangan nga agbisin kami. Saan nyo ka di apag negosyo? Makitan tulat ta. Basta ilako mi ti daga, tapno saan kami nga agbisin. Ala, di kagdana, Gloria. Umay kaminto, kat kitaan mi ti ilaklakom adaga. Tatalaga agatangan mi. Kumusta ti kumpanya, anak? Awan parikot, mama. Saan ka kadi ama kumikom? Mapanta ko makitaan ti ilaklako ni Gloria adaga. Sige, mama. Naadda ko man ni Katrina. Di na itulok nga ilakod na nana Gloria ti daga. Ayan nga taitan ni Katrina. Agparparik na kanyak nga agkita kaming tumutlaang, mama. Manun atawan tinapalabas. Nalabit, nakagraduar kumaitan. No nagtuloy iti panagadal na. Wan nga rod, mama. Kaasimot dayjay agayem mo. Jak malipatan ti kinasayaat na. Naamo ti rupa na. Agsubli-subli iti lagip ko ti rupa na. Numakitam itatabalasangan. Mairupaam nga ta. Jak la mo, mama. Ay, sa bagay, no kadag ito'y apanawan. Ti ubing anapintas. Ad-adan apumintas da ito'y. Kat balasangan. No amuna ti manguros iti bagina. Taag make-up pa iti daduma. Mama. Ala, kita no anya nga aldaw ti bakantem anak. Tada-taadwa ti mapanmangkita iti daga. Oh, apok. Hada ka, met. Wan, lolo. Kaya't kayo aparamanan iti merienda. Impalutok iti babaunin mi iti balay. Sika talaga. Lumukmagak. Nukasta ti araramidam. Wana? O sige, lolo. Kanan yun dahi ti merienda. Agyaman na, kapok. Talaga maikari ka. Ngagbalin nga asawa ni Jerome nga apok. Lolo? Kaano ka di ngagkalay sa kami ka ni Jerome? Nabayagan na urayak. Nakalpas kami matan iti panagadal mi. Ngam apay asaan kami pay laang ngagkalay sa? Hindi ka agdanag.
Kasaritak to ni Jerome. Lakay kayon, lolo. Sige kayo. Amangan no di yun tumakita ti agbalin nga anak mi kan ni Jerome. No mabayag pa'y ti panagkalay sa mi. Anya nga minaya ti ar-aramiden ni Jerome. Tadi na kanikalay sa. Ibagayo kan kwa na, lolo. Kinapudno na. Nagpaaramidak iti design ti trahe di bodak. Kat no magustuak, ipadait kon adagos. Nasayaat no kasta, apok. Iso akasarita yun ni Jerome. Tagkalay sa kamin, lolo. Anya ka di ti ar-aramidam, Jerome. Kaano nga ikalaysam ni Felina? Ubingak pa'y, lolo. Jak pa'y kayat ni mga sawa. Kan awan pa dahil ti panunot ko. Nakaitoon ti panunot ko iti kumpanya tayo. Ket, kaano nga ron nga ikalaysam ni Felina? Kaya't ko makita ti panagsimpam, sakbay amataya. Unay kayon, lolo. Sipod pa'y kastante ibagbagayo. Urayam ka di, lumakay ka. Sakbay mga asawa ka. Di kayag da naglolo. No makitak ti babae nga ay ayatek, ikalay sa kadagos. Aday ayatem asabali? Wen, lolo. Iso ti urayag. Ni Felina ti kayat kung ikalay sam. Kat di ka agsukir kanyak. Anya ti makunayo iti daytoy adaga, Antinena, Jerome. Wan, napintas. Magustuak. Oresyak, magustuak. Kat kaano nga ro dagatangan niyo? Sige. Pagsasaritaan tayo na abanag. Nangina, ngam amo mi akabailan nyo. Kan may isa, saan kayo ngagbabawi amang gatang? Tapatad daytoy adaga. Wan, awan ti makunaak. Gatangan mi. Kat saan kami itong agbabawi amang gatang? Ada akon, Apong. Apong, ada akon. Sana sumungsungbat ni Apong. Amangan maday ti silad na. Tinasayaat, inakon agpalas. Tailutok ti ginatang ko asidaan na paborito na. Mangantan anak, imunan ni lolo mitay ta mabisin ka no. Wen, mama. Magustuhan ka diti si Daan? Wen, ma. Amoy mat sa anak anapili iti si Daan. Alangaro din, mangantan anak. Tapno makainanakamutan. Mama. Naibagayo ka din ka ni lolo nga dagatangan tayo adaga? Ay, saan anak? Abumot ni lolom. Kontra iti anyaman a desisyon ko. Sa bagay. Iso nga uray jak ipakaadakan kwa na. Sana bali, ta saan mo't adakas ti aramiden ta. Apay nga eh. Saan matakin na ni Apong dagito insagana kapangagsapaan na? Daytoy nakalasin akanan na iti haldaw. Pulos asan anak sayan. Apay nga ta. Rumbang anaibos na dagito'y linutok para ken kuana. Tas igud mat ama ibos na amin nga ibati ka kanan na. Inak man kitain iti siled na. Amangan kit din no adamat rik-rik naan na adi naman laing pagbaga kanya. Nakaidda iti kama mat maturong. Asitgak man laangan tariingak. Apong? Apong? Apa yan? Apong? Kasla... Saanan nga umang angas? Apong! Apong! Hello, Manang Sara. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko.
Hello, Katrina. Aping agsangsangit ka. Ni Apong, itay ringag tamangan kami kuma. Nalamisan na bangkay. Diyan ka mo ti aramidag manang. Adakla dito yamay na. Diyan ka mo ti aramidag. Awanan. Wan manang. Anya ti aramidag. Ala, agpatulong ka pailaan ka dagiti kaarupa tayo dita. Tawag ang tikapsat ko. Kat ipakaamok nga awanan ni tatang. Wan manang Sara. Umay kayo kumadagos. Wan, sige. Umay kami. Agyaman manang. Kastapay nga rod. Bye. Apay matnanapong. Apay adi ka man lang nagpakada kanya. Apong. Apong. Hala, huston balasan ko. Sumardeng kan gagsangi. Nana, agyaman nakitipan ng tulong yung kanyak amang asikaso iti bangkay ni Apong. Awan anyaman na balasang ko. Awanan ni Apong. Nananon kulatan na nalamisan na bangkay. Awan ka ditrik-rik naan na. Awan mo't nana. Ay, anya nga ngay. Kasta mo tinapasamak itinay di asawak. Sa bali, ti pagturturugan na. Tadi na kayat itisilid may tanabara ka now. Kalpasan, anakaluto ak iti parbangon. Napanakon ijay uma, taagkali ak iti kamutay. Panggandawon, idi sumangkutak. Kat nakitak asaan anaan ano tilinutok. Mas dawak, no apay asaan anangan. Kanjak na ure asimurot ijay uma. Tagaay amamaysan abangkay. Nana. Ngayon bala, andyan na road. Dita siguro ang tinagpatinggaan tibiyag da. Nana, nagsakit para kanyak di pupusay ni Apong. Ngamin, iso tinang tulong kanyak. Tapno may kanak itinamnama iti daytoy abiyag. Awan, balasang ko. Amok day ta. Daktal tinay tulong na itibiyag ko, Nana. Iso na sakit kanyak di pupusay na. Tatang, pagkawanan da kami kumaitikapsat ko. No italamanan anak ko may kami. Pagkawanan da kami, tatang. Manang. May sa atawan tinapalabas. Sipod na udi asim marungkar kami dito eh. Tatang, pagkawanan da kami kuma. Amo ni Apong ama kumikom kayo launay, Manang Sara. Tatang, pagkawanan da kami kumaitikapsat ko. Itata na itabo ng tibangkay ni tatang. Kaya't ko adito'y kalatabalay ng agnaat, Katrina. Saan ka kumaapumampanaw dito'y? Manang. Kaslasikan tiburida ka akabsat mi. Taimbilang da ka nakabsat mi. Wan manang, amok da ita. Gaputa timulong kayo iti panaghadal ko. Aging gaan nakalpasak. Pagyamanan mi. Gaputa nagtalag ka kini tatang. Kat nakipagnaid ka kankwana. Kat sikat ti mga asikaso kankwana. Nasingpat ni Apong. Awan makunak kankwana. Agyaman kami unay kan ka, Katrina. Di awanan bain a designer? Nakalibgayam. Apay ka di amasoron kay ti kabarbaro a designer. Gaputa agin lalaing. Di na siguro ang mutag design iti trahi di boda. Isok ang naglive. Huh.
Ipaaramid ko lang iti sabali. Nakalib, gapot ang pimusay kanon ni Apong na. Nagado arason. Ala, agawid ka ngaminan. Anya ngamin teraramidam diti opisinak. Kaya't kaabantayan. Awan ka po na tapno bantayan nak. Sige, agawid ka tapno di ka magsinga. Hello, Jerome? O Sheila, anya ti masapol mo ta imay ka diti opisinak. Kaya't ko lang maamuan. No kaano abayadan nyo, tidagagatangan nyo kada kami. Apay nga apurado kayo. Ang sanan aday ta ti pagsaritaan ta. Imayak ta, kaya't ko ti makisarsarita kan ka. Mabalin ka di arumwarta? Ha? Inta lamang restaurant. Siya kung ti makamo iti gastos. Saanan? Gayam naksan ka di? Wano? Saan ka di ama ikari akas gayam para kan ka? Ala, Romarta, kangay lunch break matan. Nasaya at nukasta. Ni Sheila, ada kaduha na lalaki. Kasla... Di kaduha na. Kasla da nakakit-kitaak. At danat nagtilalaki apan nyo. Inakpidutan. Taka makamag ida. Kat isublik. Panyo at talaga to'y natin nagtilalaki. Ada nakaburda. Kaslanagan ko. Katrina, tinakaburda. Miss, kupaktapan yung igam mo. Jerome? Ha? Aging kahit iduldulin mo gayam dahi ti panyok. Ha? Malagip ko. Aday to'y panyok ti inted ko idi. A pinagpunas mo iti takyag mo anadaraan ijay kabatuan. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Nagan ko tinakaborda. Katrina. Miss, kupaktapan yung igam mo. Jerome? Ha? Aging gaita. Iduldulin mo gayam daytoy panyok. Ha? Malagip ko. Adaytoy panyok ti inted ko idi. A pinagpunas mo iti takyag mo anadaraan ijay kabatuan. Katrina? Jerome, Wen, sika nga agpaiso. Katrina, sika ka ding agpaiso. Siya, Jerome. Di awanan bain a lalaki? Asino di kadwa na babaeng at idug ti buok na? Diyak mailasin ta nakatalikod. Ha? Asino nga taday di a babae? Ta iso tinikam na iti importansya. Idinto ta siya anangawis kan kuana kat nalipatan nan? Ha? Amwak man no asino day di a babae? Saan mat ngarot ani Felina? Jak ni namnama at ti kabarbaro a designer ti kumpanya kat sika. Talaga adi ka nailasin. Nagdakkel ti nagbaliwam. Jerome. Sa bali ti aday ti panunot ka arupam. Tarupam idi ubing kapay. Kasta akmat. Di ka nailasin ni opisina. Nang runa pa ita. Na minsan kala idi nakita ija kumpanya. Jak ni namnama. Ada kayo gayam ti akin kukwa itinastrikak a kumpanya. Ad-adda na pimintas ka ita, Katrina. Ad-adamot at maar ka. Iswadi ka nailasin idi. Ti Jerome nga amamok kat
nakutong kan inosente ti rupa na. Kasta ti rupa kidi. Wan, ngamitan, nakataktak ng kakitaan. Talaga may sakan a boss. Mabainak pa idi ang makisarita ken ka. Agyaman ak ta nagkitatan. Nabayag nga inururay ko na iti agundaway. Jerome, Agsubli-subli ak iti kabatuan. Bareng makita ka iti. Ngam pulos adi ka nakita. nagsubli-subli ka ijay kabatuan? Kasta nga rod. Oray siya, Jerome. Ngam, apay asan man la nagsabat ti dalanta. Nupay kasta, agyamanak ta nakita kan. Tisapsapulak agayim ko. O na. Kanentan dagiti in order ta. Tamapan ta iti kabatuan. Kailiw kon tipol o ijay asika ti kaduak. Adda ka dito'y paraangan ti pasdak da Jerome, Sheila? Wan, katsika, apay na dakamat dito eh. Apay akas ta ti damagam kanyak. Idinto ta asawak ni Jerome. Ha? Asawa? Kano pa'y? Sipod teenager tayo, ibagbagamon nga asawam ni Jerome. Ngam aging ga ita balasang tan, saan kayo pa'y matanagkalaysa? Apay, amangan mo't no di nakakayat. Amangan no siyak ti kayat na. Sika? Sika ang mamirmiraot? Sige, para makita, Felina. Ala, pumanaw kan dito'y sangot ti pasdak ti asawak. Tano saan? Paulod ka kadagiti security guard. Kunam no asino kalaunay? No nadagkat kay ti pamilya ni Jerome, kasta akmat. Close kami kani Auntie Nena. Auntie ko nakkankwana, gaputa sipod pay, agpagayaman ti pamilyana, kan ti pamilyami. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Saan mon ang mabaliwan? Asyak ti fiancé ni Jerome. Iso ano di mo kaya't ti madaksan? Nasaysayaat no pumanaw kalaangan. Italamanan nga umayak di ti kabatuan. Kat sikat ti kaduak. Agyamanak na nagkita tamit langan. Kumusta ti biyag mo? Siguro, adan kan iti asawa, wano ka ayan-ayat. Awan pa'y asawak. Ken awan pa'y kaayan-ayat ko. Ni Sheila, aasino iti biyag mo? Nakita kayo anak kuyog itay aldaw. Awan pa kay naigan mi titong kalmaysa. Napanigipas dek tapno agsingir. Ket inawis nak amangal daw. Kaputa mabisinak maten, isa pinatgak. Agsingir? Ilaklako da kan ni mama na ti dagayo. Naimbaglangan tada kami ti pangilakwanda. Daga? Wen, nakita min ti dagang ilaklako da. Ngam di kagdanag, gaputa da kami ti manggatang. Ket mabalin mo lata subyan. Kinapudno na, maasyan ni mamakin ka. Isa ako na ada kami laangan ti manggatang iti daga. Tapno inton agkita ta, mabalin mo asobyan. Dagiti awanan bain nga agin. Kalpasan abin ang krap dati negosyo day di papakin mama. Ilako dati dagami. Bay amlat nga ilako da kata kami. Sana bale? Isublik mutlakan ka. Kat dita, saan dan to ang makapagreklamo? Kasta ka di. Kastamat lang tinakuna ni mama. Namom la ko ma. Idi pa'y lang akayat nakaamakita ni mama. Diyak kayat ama pukaw ti daga day di mamakin papa. Kastamat ng ti balay mi. Dagita abambanag ti pakalaglagi pagkadakwada. Tulungan kay ti dayta, Katrina.
No kasta, si kagayam ni Katrina. Napintas ka, Katrina. Isumat lagayam nga inururay ni Jerome nga agsabat ti dalan nyo. Madam, Juan, day tatipudno, balasang ko. inururay nak ni Jerome, madam. Kan uray siyak, interesado ak makakita kan ka. Napintas ka. Uwan gayam, ada isagot ko kan ka. Ha? Adoy, Kahita? alahas, nabayagan na kayat ko nga itadaytakan ka. Idiubing kayo pailaang ka ni Jerome. Day talaang tasaan na kan anasarakan. Tinulungam idinasugat ti takyag na. Kayat ka idi asupapakan. Iso nga inggatangan kan itinangina nga alahas. Jack Macklon, madam. Nangina dayta. Saan may bagay kanya? Awatem ko balasang ko. Para kan kada ito'y. Manun atawan tinapalabas. Ngam italaang amaitad ko. Gaputa itakalaang amakita. Dito iti pagnanaudak, Jerome. Ket agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Sige, umay kanto sa rungkaran. Jerome, kayat ko kuma. Ilimad ta ijay pasdak nga agam amuta. Ha? Apay? Kasta ti kayat ko. Ilimad talatta kuman. Sige. Matungpal no day tati ko na. Nalpasan ti design ti trahe di boda, ma'am. Adtoy. Sigurado ka? Napintas ti inaramid na a-design. Anya ti makuna, ma'am. Ada ka di baliwak? Katrina? Oh, Jerome! Ada ka gaya man di ti pasdak. Anya ter aramidam dito opisina ti designer. Umay ko i-follow up ta impaaramid ko a design ti trahe di boda nga aramatag. No kalay sata. Kalay sa? Anyat sasawam. Ma'am, awan ka di matlang ti parikot iti disenyo. No kayat yun, padait yun. Wan, padait kon? Jerome, anya ti makunam iti disenyo? Napintas ti disenyo, awan makunak. O sige, padait ko nga rudan. Siya kung timang itulod, day ta disenyo kadagiti nalaing adumadait dito'y pasdag, ma'am. Sumaruno kayon ton, tapno maalaan kayo iti measurement. O sige, agkape ka pa, Jerome. Agyamanak iti isa sa rungkar mo ita arabi. Di nak inuray kalpasan ti trabaho. Amangan no anya ti makunakanyak ni Ma'am Felina no makikuyog aken ka. Kablaawan ka iti panagkalay Sam Jerome. Di mo nasasao kanyak ngagkalay sa kayon ton. Saan ko ngay kalay sa ni Felina? Duadalaan kan lolo ang nagtulag may papaniti dayta. Saan ko ngay ayatan ni Felina? Baknang ni Ma'am Felina. Agpapanpay. Agpadaitan iti wahiding gown na. Aramidan na latta ti kayat na. Ang mga nugumura kanyak, no maamuan na sarsarungkaran na. Awan karbengan na agumurakin ka. Jerome. Iti ka ano man. Awan panggap ko amang ikalay sakin ko na. Gapo tamay may salaang tinapatag dito'y pusok. Awan sabali. No disi ka, Katrina. Lolo, madaman amadada iti wedding gown ko. Nasaya at mat, Felina. Ay na, agbagay kayo launa iti apo. Talaga, Lolo? Da kami tagbagay. Pilpilitak ni Jerome nga agkalaysa kayo. Hangam,
Di na pa'y kano kaya ti agkalaysa. Matagtagan ako nga agor oray, lolo. Amangan ngamin no agawan ti sabali. Saan na mapasamak day tapo? Napintas ka. Iso nga ikalaysa na ka ni Jerome. Hello, Manang Sara. Nakaawag ka man. Kayat ka na ang akumustaan, ading ko. Nasaya at akmat, Manang. Da kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami mat. Mangipaw itaklat iti kwarta para kan ka. Ha? Saanan, Manang? Kanayon dakla paw-pawitan iti kwarta. Adamat trabaho. Pawitan ka para iti masapsapon mo di tabalay. Kan ipawitan ka matlaang para iti panggastos di tabalay. Sige, Manang. Da kayo ti makaam mo. Alangarod, orayong ti ipawit mi. Kasapay, bye. Bye, Manang. Aging ga ita. Nasaya at latta da Manang Sara kanya. Imbilang dakon akabsat. Iso nga amutak apanunutan. Kaya't da kaatulungan, Katrina. Gatangan mi ti daga para kan ka. No ilako dati balayo, awan parikot. Madam, Kaya't da kaatulungan ka ni Jerome. Napagsaritaan min daytoy adwa. Nasaysayatan ada kami ti manggatang, ngam ti ilako da iti sabali. napatag kanyak ti dagami. Kastamat ti balay mi, madam. Pakalaglagi pakday jay, kadagiti naganak kanya. Wan, amok dayta. Isabay am tada kami ka ni Jerome ti makaam mo. Ngam, awan pagbayad ko kada kayo, madam. Saan aparikot dayta? Pakaragsakan ti anak ko ti kastoy nga aramidan mi. Iso nga awan parikot. Total, nasayaat ken nasingpet ka tao. Ngarod, tulungan da ka. Kasano, mama? Itang nagbayad daan tinena, itilaklako ta daga. Agraman da ito'y balay, ilako ta matan. Ha? Ilako ta itinangina. Sa dino ti pag naadan ta, no ilako ta. Nagado di ta ti mabalinta pag naudan. Sige, sikat ti makaam mo, mama. Alang arod, urayan ta danena. Kanti kadwada nga attorney kano. Naskan ka di pa, iti attorney? Bayam latan, tinapatag. Mailako ta to'y balay, kanti daga. Kat addan ton kwarta ta adakal agatad. Nalpasan, Gloria. Nakapagpindirmaan tayon. Ken, nayawat mi matanti bayad. Wan, nena. Kas iti tulagan, ikanda kayo iti may salawas amang iruar kadagiti amin agargaretyo. Kat panawan yun da iti balay. Gapu tadag na ditoy. Awan parikot. Itamot laang, agibunag kamin, iti alikaman mi. Nalpasan, Katrina. Nagatang min ti dagakan ti balayo. Mabalin mo ti agsubli ijay. Saan pa'y nga ita, Jerome? Pabantayak pa'y laang ti balay iti kararuba. Sige. Manggita tayo ti ag-caretaker at angganan tayo. Agyaman ako unay, Jerome. Sana rumbang agnaad na na Gloria kan Sheila iti balay mo. Dakas ti ugali kan aramid da. Jerome, Panawan mo ten tapno panawan dan ti balay mo. Sikat ti akin kukwa iti balay. Gapot ta balay dagiti naganak mo na jay. agyaman ako unay kada kayo ka ni Madam Nena. Nakasaysaya at kayo. Umay kan, Katrina. Lunch breakan. Hinta mga aldawan. Agawid ta kano iji balay ta nagluto ni mama. Ngam, Saan mo apaayan ni mama? Amangan no masair. sige. Kababain mat no paayak ti awis ni Madam Nena. Jerome, Ah, anya ter aramidam ni ti pasdak, Felina. umay kasukunan. Tamapanta iti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpat
Patagkadikan ka day ta babae, ngam iti siya. Wan. Ala, Katrina, Intan. Agur-ura yan ni Mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Kat no di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Patgak ni mamam. Kababain mat no payak ti awis na. Jerome? Anya ter aramidam ni ti pasdak, Felina. O may kasukunan. Tama pantay ti paborito a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatigadikan ka day ta babae, ngam iti siya. Wan. Ala, Katrina, Intan. Agur-ura yan ni Mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Kat no di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka. Saan ka nga agaramid iti pakadadaelang mutlaeng, Felina? Saan ko akinanunungan titulagan niya kung ni Lolo akalaysata? Da kayo lang kinagtulag. Kinasaritanan dagiti dadakkel ko. Idi pa laang. Agpapanpay. Tas sa anak mo't ngay manugot. Saan ka nga ay ayaten, Felina? Iso asar dengan nagmatan. Wen manang Sara, awan parikot kanyak. Kan kastamat kanto'y balayo. Di kay agdanag. Pinasimpak dagiti diding anadadaal. Sige, nasaya at mat. Agpaw itaklat iti kwarta para kan ka. Nang runa pa ikat ko ng nga umadanin ti kalaysam. Wen manang, kayat ko adumaray kayon to. Sige, matungpal. Sayang, no adda kumapay lang day di apong. May matangan na matikal laysak. Sana bale, tamo na anaragsak itan tibiyag mo. Malangarod, Katrina, umawag ak tumanan. Kinumusta ka laang. Kantap no ibagak apawitan ka iti kwarta. Wen manang, agyamanak. Agan-anad ka akanayon. Nang runak at umadanin ti kalaysam. Bye. Wen manang, agyamanak manan. Bye. Agyamanak, Diyos ko. Taitili ko ng tikinarigat ko, hindi ubingak. Napintas mat agasat timpa ay mo kanyak ita. Ipatpatagdak daman ng Sara. Kan ay ayatan nakmat ni Jerome. Papa, kayat ni Jerome ayam-am mo kada kayo ni Katrina. Katrina? Lolo, yam-amok kada kayo ni Katrina. Tinobyak. Saan nakpay anobyo ni Jerome, sir? Ni Katrina tinaibagak kada kayo nga urayek a babae, Lolo. Napintas. Agpaiso ka di, anobiyam? Wan, Lolo. Apay nga rod, nga ilibak na. Gaputa ka na gito'y lang nga nagsarak ti dalan mi. Ngam hindi pa lang nga inayat ko ni Katrina. Sige. Awan makunak iti dayta. No kasta, kanunungan nyo ti ayan-ayat mi ka ni Katrina, Lolo. Ikalay sa kadagos. Gaputa agapura kayo mat ang mga sawaak. Hala, isagana yung aruden ti kalay sayo. Jerome? Well, Lolo, agkalay sa kami iti kabiitan at tiyempo. Italamanan ang makapagigiddan tayo asumangoy tilamisaan. Wan, Mama. Oh, Lolo. Diyo ka di kayat ti sidaan na linuto ni Mama? Matmatan niyo matlatan ni Katrina. Gapo, tada malagip ko akarup-rupa na. Asino ti malagip yo, Papa? Jay damo, anobya. Anya? Ni Lolo mat. Damo ano biyayo, Papa? Isu ni Samantha Cruz. Malagip ko pa ilang tinagan na. Samantha Cruz, Lolo? Nakurapay ti anda panagbiag ni Samantha.
Ket san iti akayat day di na. Nga iso ti para kanya. Agingga abinutbuteng na. Ket imadayaw ni Samantha. Sipud day di. Saanan na nagsabat ti dalan mi. Malagip yu pa'y lagayam day tapagtang iti biyagyo, papa. Mano atawan tinapalabas. Nasarakak day di Veron. Ti ina day di amam, Jerome. Wan lolo, naistorya kanyak dayta day di papa. Ket nalabit nga iso ti kagasat ko. Day di Veron alolayo. Anya di konayo itay, lolo? Karpro pa ni Katrina, di umuna ang nobya yo? Wen, apo, ni Samantha Cruz. At kabang-ibang nga ili. Iti barangay nagtipunan. Lolo, ti magbagayo a Samantha Cruz ket lola. Ngam nabayagan na pimusay. Ha? Isuti inaday di mamak. Kasta ka di. Lulam gayam ni Samantha. Isumat lagayam akaruprupam. Ala, si tutulokak unay iti kalay sayo kan ni Jerome. Lolo? Nakasingsingpet day di Samantha. Isu nga amok at imawid ka iti kinasingpet na. Isu akanunungak ni Jerome. Agkalaysa kayon iti kabiitan at tiyempo. Anya ti kayat yu asawan, lolo? Saan na kon nga ikalaysan ni Jerome? Ladingitek, Felina, apok. Ngam agtalinad kayo latan nga agpagayam ka ni Jerome. Ngam apay! Sana mabalin! Gapo, tasaan na kamat gayam nga ay-ayatan ni Jerome. Ngam nalpasan titulagan tayo, lolo. Manugot pa yan, dagiti dadakkel ko. Kasaritag dagiti naganak mo. Ibagak, asaanan ang matuloy, tinabayagan at tulagan. Gapo, tasaan na kayat ni Jerome. Saan ang mabalin, lolo? Nang namnama ak ang matuloy ti kalay sami. Hala, apok. Urayim latan ti lalaki aparakan ka. Gapo, tadaan gaya man iti nobya ni Jerome. Kat umadanin ti kalaysada. Una yan daan ti Gloria ken Sheila. Talaga abinaybay andan daytoy balay. Saan daman la pinasimpa dagiti nadadael adiding ken bubong. Sana bale, pasimpata, ken papinturan tapay. Isublita ti sigud alangana. Agyaman ak, Jerome. Ken dagiti alikaman, inala da amin. Awan imbati da. Idinto asaan damot ako ko. Simbang petda idi dito'y balay nga ima-ima. Amin nga appliances ket kukwami. Ngam inraman da nga inala. Ala, bay amon, tas sukatan ta dagitang appliances. Jerome. Saan ta abay-bay anda ti balayo? Taambok mo taday tulang ti pakalaglagi pam kalagi ti dadakkel mo. Upod na dayta. Pasimpata day ti balayo. Taag na agtamot la ditoy. Kasta ti kayat ko. Agnaib ta iti balay. Ken agnaib tamot la ditoy. Kasanon ti balay day di apong. Ti pagnanagda kita. O di agnaib tamot la itchay. Nagaduman gaya mapagnaidan ta. Wala, pagsisinublaton ta pagnaidan. Agyaman ako na ikan ka, Jerome. Ti pakaragsakam, pakaragsakak maten. Agyaman ak iti panagayat mo. Agyaman ak mat iti panagayat mo. Kat iti mabiit, agkalaysatan. Kayat ko, dito ibalay ti pakaangayan ti kalaysa. Matungpal tikid daw mo.
Siya akong ti agaramid iti design para iti wedding gown ko, Jerome. O sige, kita agtuman inton malpas mo. Simple lang ti kayat ko. Diyak kayat tinaarte a wedding gown. Sige, sikat ti makaam mo. Alang aron, adaywan na, di naksingaan. Ken maysa, adupay ti aramidak a design. Ang mga no diyak amin kabailan, no adda ka ang makasinga. Alawin. Sige, panawan ka pa nga rod ti opisina am Apple designer. Katrina, agsarita ta itinalapat. May papanitian niya, ma'am. Dayta ti ganabam. Daytoy pa'y... Sinipaw mo ti imak? Anya ti paspasamak dito eh. Tulungan na, Jerome. Saan ka makatakdar? Dinangran dayta babae. Isuti mo na anang dangran kanyak. Idi ulitin na. Sinipaw ko ti ima na sa ako induron. Albad! Sikatin mo na anang dangran kanyak. Ala, Felina, tumakder ka ditan. Tarumwar kan iti pasdak. Kasta itan titratom kanyak, Jerome? Rumwar kan. Katjak kayatan ariribukam ni Katrina. Pangaasim, Felina. Sarda nga mo ni Jerome. No talaga akayat na ka. Idi ko mapaylaang nga ingkalay sana ka. Mama, Nena. Saan ka kumagumurgura, balasang ko? Nasakit, Mama Nena. Wen, ngamin, nang namnama ka, nga ikalay sana ka ni Jerome. Awan sa bali nga aramidem, no di ti mga klon iti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Nasakit. Kasladyak maklon. Aklunem gaputa dayta ti kinapudno. Asaan ada kayo ti agkagasat ka ni Jerome? Ket, siya kun ti mangawiskan ka iti kalaysada. Saan ako na dumaraay? Umadayo aklangan, Mama Nena. Agbakasyon aklangan iti sa bali a lugar. Tapno makailiw-liwag. Nasaya at dayta nga aramidem. Ket amok, amakasarak kanto iti lalaki at talaga aparakan ka, Felina. Ay na, bagay launay kan ka dayta wedding gown mo, ading ko. Bilibakan ka. Tanalaing ka nga ag-design. Simple lang, Manang Sara. Ngam bagay mo launay. Nagminarti talaga a kinapintas mo iti dayta a wedding gown mo. Agyaman ak Manang. Ket kaskid daw mo, da kami kinilakay ko ti mangitulod kan ka iti altar. Agyaman ak Manang. Da kayo laangan tinabati a pamilyak. Iso nga agyaman ak, tapinat ganyo tikid daw ko. Maalangarod, intayon ijay simbaan. Narigat numala daw tayo. Agda naglakit din ni Jerome. Naragsak ka pa nagkalay sayo, Jerome, apo. Katrina. Agyaman kami, Lolo. Agyaman kami, Lolo. Kamaudyanan na. Nagkalay sa kamatlangan, Jerome, apo. Sapay kuma, tamay payandak adagos, iti apok, iti tumay. Matungpal, Lolo. Ha? Lakayan ni Lolo. Iso apat ganta. Ipayandak, iti adong apo, iti tumay. Ah? Wan, Lolo. Matungpal. Jerome. Ala, at gantan ni Lolo. Dahil tatikid daw na, kat nasken amapatkan. Mama, kasano daytan? Kita ang tinaramid mo. Insugal mo tinaglakwan ta iti dagakan balay. Naabaklakat nga ron. Sana bali, makasubot tanto. Awan kwartatan, Mama. Agtrabaho ka, tapno ada kwartata. Ha? Sa dino? Agkatulong? Ha? Ditam? Urayan niya at trabaho, basta agtrabaho ka. Uray si ka, Mama. Agtrabaho ka mat. Anya kumatrabaho? Di, uray anya. Labandera, no iso. Ha, di tam.
Sana ka nairwam nga trabaho. Kasanuta nga rod itan, mama. Awanan paghabang ta iti pagnaudan ta. Papanawan na talakit diti akin ko ka iti pagnanaudan ta. Makisarita ka anaimbag. Insugal mo ngamin ti kwartata. Di mo kayat nga ipaigam kanya. Anya nga ita, naongawan. Kasanutan, mama. Si kagayam ti kanayon asaritaan ni Katrina kanyak nga ina ti asawa na. Tunggal agsarita kami iti cellphone, madam. Di na kun awagan iti madam. Madam, kun namlatan kanya. Napintas ka. Ngum ad-addan apimintas ka. Gaputan na saya at ti kaunggam manang nena. Pag kunaamot iti kastadin ko. Gaputa diyo intulok amapukaw ti balay kandaga ti pamilya ni Katrina. Wen ading ko. Gaputa amok ti sasaaden na sipud ubing. Saan ko akap-kapin ano ni Katrina? Ngam impatag kon kaskabsat. Gaputa na anos kan nasingpet anangay aywan iti day di tatang. Wen, amok day taading ko. Kat ita, agtitinulong tayo para iti pagsayaatan da. Adata manan dito'y kabatuan, Jerome. Wen, lumang-ab ta iti presko nga angin ditoy. Malagip ko manan tinapalabas. Idi kanayo nak nga umay dito'y. Kat dito'y ko nga isang sangit ti sakit tinakam ko. Gapo iti kinaranggas daan ti Gloria kan Sheila kanya. Dito'y tamat anagam-am mo. Sikatin ang pasardang iti darat ti takyag ko. Malagip mong pailagayam, dayta. Kinuyog nak ang nagpasentro. Tapni ipaagas ta ti sugat ko. Kat pinakanak mat iti restaurant. Kat nabsugak iti pirmi. Gaputa mom asandak apakanandaan ti Gloria. Gaputa sa anak-anak kalaba adagos idi. Ay, kaasikamat iti kalabas. Ngam, si Mangbay tinapintas agasat para kanya. Sika tigasat ko, Katrina. Sikamat tigasat ko, Jerome. Napintas agasat as si Mangbay kanyak. Gaputan nakaadalak lang arudan. Ado kayo pa'y amang ipatpatag kanyak. Kat pagyamanak day ta agasat as si Mangbay kanyak. Agtinulong ta para iti bangunan ta pamilya. Tapno napintas to tigasat dagiti agbalin nga anak ta. Ay ayatan ka, Katrina. Ay ayatan ka mat, Jerome. Nakadalos ka ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka ka di agkalong? Ay, saan mo't, madam? Inak agdalos. Kunam anak adalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos? Da kayo kit di akatulong. Di yu ammo ti araramidan yo. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan taylugan. Palupusan da kun nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo adelikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsag makijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Ama nga makatumpong ka iti saan anasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway, awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam dito'y. Sanak makaadal no dito'y laang, nanang. Ado tirimbang ay dito'y asaan anak kaadal. Anusam laangan dito'y anak ko. No mapanilija ija Manila, sumurotak.
Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka nomot ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo. Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa Manila. Idi pa'y nga imbaga nga awan ti mapan ijay. Tado ti may sagsagmak. Ay, maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayat na. Diyak kayat nga adda maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpat ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase? Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisin na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabot mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatim mo na nakadanon. Iso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay laang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo, iso ang nagipulong kadagos ka ni tatang mo. Hay, adda kumamit kadwak, ta sumuro takmat ije Manila. Iparit lang arod ni tatang yon. Apay amapan kapay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada na saya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas ka di day taatarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang. Si kakaditi inrekomenda ni Lydia akatulong ti amiga. Wan apo, siyak ni Giselle. Diyak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramidan na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak yo, madam. Danda ni sumangpat nga agapo iti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gapo ta sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para si kasukan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho. Ikagumaak, madam. Ngam ni, aday tsuram. Ngam, ha, agat lugnak ka tanaggapo kay ti away, ha? Diyak kaya ta kanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? Saan ka di ako nam nga iso ti pagserbiak, madam? Kasano ajak umasidagkan ko na? Ha! Kalpasan na maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagimkan ko na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, tay surok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siyak gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Siyak mat ni Giselle, manang. Ay,
Ay, saan ko makatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kit di, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito isalas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka dagiti rumba nga madalusan dito yung unag ti mansyon. Ay, uwan, madam. Mapang kami. Naungat ka din ni Madam Manang? Kas nakita mo, kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga ron no kasta, Manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso ano madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumutlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Wen Ay, itakadilang ang mapadasam ti agkatulong. Wen, Manang. Kaya't ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga ron asika, Manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay? No kasla kumakun kakapintas, ay kat saan akatulong ati trabaho? Tingamin serbidora kanin agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, Manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! At the prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka di nagitatulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito'y mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am! Anya ti kukuam dito'y salas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Intasabtan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sa gana tilugan. Makapasurun ka, driver! Asino ka din ni Kiko, Manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day di akiko. Ag-feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni Madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Ha? Anyang hagkakaingas. Amangan no natataerpay ti tarakan ni boss abakas ngam iso. Nalabas man tay bagam anatataer ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay niya ibaga makasla pinuuran akarag, Manang. Di mo ka di makita dya kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong tirupa na. Apay akasla daguram kan kwa na, Manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kuna nakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpat mi iho. Husto mo ta kasangsangpat mo. Isong nga inchat ko kun ka. Noon nga oras ti isasangpat ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga min ti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intay nga rodan mama. May liwak mo tin iti mansyon. Nabayagan siyak nagawawid jay. Sige iho.
Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan, iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akaws ko. Api ngamin nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso kadilaang timakam mo nga aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kag kentalon. Awan lakot nga rod aglaba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan tilupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyo mo't nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom ngamin no sumangpot ka iti malam, labaan mo, tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay, Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw, no adda dito'y jay adem, ipadudon mo amin kankwa na ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang tawan kat nga rod trabaho na, nanang. Katulong ka din ta sumabat, Mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas dayta babae Anya pa'y lang ti araramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan, madam. Mapanakon. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, Mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktika at masawen, sir. Anya? Shootan tinapintas sa babae? Imposible. Dahil tati po